Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly YouTube görüşçüler, Universal Bazarı YouTube kanalımızdan katılımcıları. Bugünkü noqatdagi mal bazardın bağların sizler menen birgelikte bilip berdiğimiz başlaylı. Çıgarılış жаққан болса, класс деген белгіні басып тұрыңыздар. Егер каналға қатты элек болсаңыздар, подписаться кнопкасын басып тұрыңыздар туғандар. Biz mal bazары тартымын уланта берели. Қайсы мал бау болды тәкелер? Мынауы 6 номерде тұрау же деп тұрау? Там қасы? Қанша қайрып айтасыз? 50-ге шықты ба? Erkek turp menен mi? Erkek turp menен. Kaçıncı turp var? İkincisi. Kaçıncı dediniz siz? Yıkancılık boşayım da. Yıkancılıkta var. Algan yok mu? Kaça bolsa? Yakın ayt. 93'e vermedim ama. Onda жақсы var. Nerede ne gap oldu? Geçip aldım önce gitar. Cildege qaysı bağ oldu? Mынау қаншаға шықты? 50 min. Azmaz беріңе дағы, дыйқан екен. Берің азмаз. Мынау тоқал үйдің басын білейлі. Қанша екен үйдің басы? 130 min. Алатауы, Бишкек пе? Angus ba? 130 min ken var ekan. Odan keyin ham chakana zonib qoldi. Qanchaga so'radi bozor? Boshladim. Ha, Xudoga shukr. O'zingiz. Bozor qancha qildi aka? Nima keldingiz? Vop, siznikicha? 130 min. Novoy kimden ekan ha? 91 min. Öte күшті uylар baka görünmeydi. Halbuki Oğuz'da açıra turan uylar. Ula ağla kaşa kimden eken? Buna. Ya pazar içinde en güçlü uy kimdeki dep? Pazar içinde en güçlü uy kimdeki dep sorasam sizdiki çıkıp kaldık da. Sizdiki mi? Kaçanç torpaq en bulam? Kaçka torpaq? Öte çıraydı. Alato paroda. Sütті қандай беретін бұл, ка? Sütті өте күшті деймін. Қанша берсем o'shancha beraveradi. Төртеу өтең іштей екен? Төртеу өтең іштейді. Салаларда өте жақсы келішкен. Қанша ем бұның бағасы? 145 dedim. 145 mi dediniz? Dedim öyle 45 düştüm 5. 5 düşüp koydunuz. 5 düştüm ben. Bazar baştan da geldi. Adamlar nesini meğlulayın dedi. Taң atқанына düşüp koysunuz da kiçine ha? Dem bu ayı ne bunda, ka? Ayı şu jet, içet. Onun başka bir ayı yok. Ayı sütü görak verip koydu. Sütü görak bir et şu. Kaymak ekşili kaymak var. Qancha vermediniz hem? Pazar en baştan noqraqa semap geldi. Şu noqattan bir sağ üstünde. Nuqatıqlar mı? Noqatlar sağ üstünde ap geldi. Yani bölük jaktan ap geldi. Жақсы. Mayla bir çoğurak malga neme qılayıldı, ordundaştırayıldı ap geldi. Әлі санынан сапат қойып отырсыз ба сізді, ға? Sandan sapat götü. Жақсы. Саудаңызды берсін. Қанша екен үлкен ой? 110 min. 110 min sizden mi? Turpa erkek mi kaç bakayım? Turpa erkek. Pazar qancha berdi? 90 min. Жақсы баға беріппіз. Жамбашты үй екен да. Шоң үй екен. Саудасын берсін. Қаншаға беріп айтасыз үйді? 113. Қайсы екеуін бе? Екеу, а? Жоқ, қайсысы боз екен?
Torpaq qiljan da? Ha. Boğazdı qancha çaktınız şunda? Boğaz özün 55'te sorarım. 55. Hop. Harp gördün mü sen? Naşı yerde öte күчтүү үйлер болот негизи. Өзүңүздөр да көп болосуздар дайыма. Торпоктор да өтө келишкен. Ассаламу алейкум. Иштер жакшы жүрөсүзбү? Әлиге айтканды алып чыктыңызбы? Ha? Кайсы? Mağlar. Мунаңыз канча? 110 bin. 110 миң. 10 litre aşık sütü var. 10 litre aşık sütü var. Ver bunu. Ha, sütü күчтүү экен да bunun. 10 litre sütüne жооп дейт. 110 миң кем var. Çıkarma sen bir çıkardı. Çıkardı. Ne çıkarmadın mı? İşlerde o da atanları sat koksa teker ettin o. Aşağı varıp gel. Aynen. Haydi sat da. Haydi sat. Haydi sat. Munağınız kança? 130 bin. 130 ming kem var mına. Bana Maşallah mına. Uylардың күчтүүсүн şu kişi alып çığa turam kaldık şu günleri. kalan şirketten kaçkan ya olası. Oha, torpağın күчтүү. Özgöçe eken. Bunlar 130 diyor. Oha, bunu 130 deydi. Qarmağına joğuşup ken qana, görünçü. Vatan küteğin hep durur mu? Törtö öten işteyip ken. Seninki ağınlı bu. Bu kovazlarga ötölçü qana. Qaysı buqa satып ketdi akeler? Ha? Qaysı buqa satып ketdi? Sapıldak. Evim Jip qo'rab turadi degenden. Bu bala at get. Qaysı buqa boldu atay? Bilmedim abi. O nanargı betkesiniz bab oluyor da. Qaysı buqalardı qarab turasыз? Buqa жоқ. Buqalar nesini tavuş kıyım oldu şu bazar kirgende. Bir çekeye turup alıp soğudan ezecek da. Bravo. Bravo. Qancha dedin şunu? 130 kam vardı. 130 ming kem var. Qancha vermedin? Ver işte. Qancha 100 berdi? 105. 105. Жақсы baho berip tur. Soğudanарды bersin. Buqalar kimden anılar kaka? Ulan biri sizden be. Qancha dedin sen bunu? 150 ming. Qancha verip edin sen? 117 ga. Soğudanızды bersin. Daha bundan başka ne var? Buqani sattasızbı? Qanchaga chiqdi hem? 258 bin. Qancha baş? Buna ko'pi? 258 ming. Sizdikinden çoğunları bu var. Çok. Bular Qashqarcha bilmedingizlarmi? Biraz arg'iroq ekan ham buqa. O'ta arg'iroq. Ben hem özüm alganda %. Qancha berib aytasiz? 100 ming so'm. Ayıp şunu şartı yolda. 100 ming so'm ekan. Bozor ichida cho'ng buqalarning biri. Jashi qanday bunda aka? Allah. Qancha dedimi shunda? Ya buna buqa qancha ekan aka? Birinchidagi. Qancha deydi? 310 ming? 310 ming so'm deydi. Bozor qancha boy berdi? Qaysilar bo'ladi akalar? Ha, uchu. Qanchaga chiqdi? 200 ming. Uchu 200 ming. Ularni shu turishda olib baylasa da bo'ladi, jaylovga qo'yaversa da bo'ladi bunda. Bugungi chiqarishda men erkak buqalarni ko'proq tartibga harakat qilayin. Assalomu alaykum. Buqa qancha ekan? 65 ming kem var. Buna sizlarnikicha qancha ekan bahsi? 60 ming kem var. Qanchadan berib edingizlar? Soda oldu da. Vavollikmi?
Mınaça. Kança ekan aka şu buqa? Ala buqa. Bavul tavı. Kançaga berip aytat? 65 mingga. Sodаңыздар берсин. Мынау olan bavul tavı? 50? Ulan жаман сұраған жоқ аз. Мынаны қанша сұрап қойды? 52 мing. 52 мing. Содаңыздар берсін. Машалла. Бүгін жақсы жылқылар кіріп тұр. Жылқы базарында өзінше әдені тартабыз. Бұқа қанша екен акам? 65 мың кем бар. Сіздікіше қанша екен бұқа? Қанша екен бағасы? 65 km. Бұлдағы. Сода oldu mu? Hazır geldi. Bu qanday boğaz ya? Buqa ekan ғой. Hazır geldi. Sodаңыздар берсін. Так. Сіздікіше сары бұқа? 50 мың. Қанша беріп айтасың? 40 мыңға. Жақсы. Қанша беріп айтасың екен, ұн шықпастан? Ben koşup tarttım. Hemen toy koşsun. Bir video düşüp koyduk da Reşat dostlar. Bir tarttı. Қаншаға беріп айтады? Қаншаға беріп айтады? 6500. Содаңыздар берсін. Тартып қой дегендер, тартып қойыздар, не қыласың? Қанша екен ака бұқалар? 65. Ақсақал тамаша қылды екен. О, бұқалайын дедіңіз бе? Же саттас бе? Саттас бе? Uyu var satağı. Uyap geldiniz be? Же үйде бе? Azı balamak şey. Боз mu kısır be? Kısır. Sodаңыз берсін. Қаншаға шықтыңыз оға? 83. 83. Sizin yaşınızı görəli biz daha Xuda qalsa inşallah. Yaxşı. Ақсақалдар үйлері үшін чарчы байлап жүрген ақсақалдар дағы көру насып қылсын барыңызға. Мынау бау олтады. Қаншаға беріп айтады? Қанша беріп айтады? Қаншаға беріп айтады? 46 мың. 46 мың. Çıkasın aradan anne. Bunlar buqaların uyuğu ушул жерде екен. Қанша баш екен бұл жерде? 4 баш. Сұрады 4-тен тең? Қаншадан беріп едіңіз? 50-ден. 200 мыңға 4 баш бұқаны бербей қойып тұрдыңдар. Gördünüzler mi? Sodаңыздар берсін. Болды бал, тартылдатын неге. Мына. Жақында атауын тартып қойдым неге. Мына бұл саған үйгетті де. Жақшы үйген де. Ертеменен жақшы болады екен. Ертеменен дыйқандар келеткен де, таза дыйқандар. Тартып қой дегендер. Қайсы бау олды атакелер? 2, 3. Қаншаға шықты? Üçöğün 100 ming so'm. Üçöğünü 100 ming berip qo'yib turay. Siz mi sattınız mı? Qancha dediniz? Qancha? 65 ming kem var ekan. Ush. Sütü, jelindi жақсы ekan. Mına torpoq bavul tavı deyim da. Qanchaga berib aytasiz aka? Bering anan keyin bermasan keyin 16? 16,5 ming. Qancha berib aytadi shuni? Qancha jarim? 48 jarim? 48 jarim. Urg'och torpoqlarının fanatlары da açardı. Urg'och torpoqları tartып алыпсың дегендер үшін бір екеуін қосып қойындан андан кейін жиынтықтаймын туғандар. Неме башта
Biz buqa bozарды, анан саамый базарды отдельно чыгарчу элек. Кийин күндөрү ушуну дагы жакшы түшүнбөстөн көпчүлүгү букаң гана, торпокторуң гана арасында чогуу тартпайсыңбы дегендер үчүн мен кийин ушу чогуу эле тартууну туура көрдүм. Мынеке букалар эркек. Азыркы жазга 1,5 мынеке. Ушулар канчадан болду атайм? 30дан кем бар. 30 миңден кем бар. Мына ургачу эркекпи? Сиздики канча? Эркек канча экен? 25. Канча кетти ушу? Ака? 24. Көрүп коюңчу. 24. Кач турсаң кем? Эркек. Uylanmagan degan. Койду. Ургач торпоктор көрүнбөйт да бу. Бир. Канчага чыкты? Сатылды. 23 миң. Бересиңби? Ургач торпоктордун катары. Кызып атат. Бир болсо. Канча экен мына ургач торпоктор? Мыналар. Ургачы да. Канчадан? 20 да отам. 20 миңден кем бар экен ургач торпоктор. 20 миңден. Канчадан бербей атасыз ya? Мында кичине туруп атасыз, көрүп коелу. Канча экенин баасы? 15 миң. 15 миң? 15 миң. Содаңызды берсин. Канча дедиңиз, таксыр? Торгоер прайна. Канча мынау? Ак, канча экен? Бул 28 да отам. 28 миң. Бир болсо сатылып кетти а ушул а? Канчага кетти? Канчага кетти? 23,5. Ургач. Ha? 25,5. Ургач торпок. Ургач, 25,5. Ооба. Бүгүнкү чыгарылыш ушу менен соңуна чыкты. Чыгарылыш жаккан болсо класс деген элин басыңыздар туугандар. Эфирде жыйынтайбыз.